U malom gradiću na jugu Hercegovine, Ravno, skrivena je čudesna pećina, Vjetrenica, najsnažniji izvor identiteta šireg područja naše zemlje. Pećina Vjetrenica je najveća i najpoznatija pećina u Bosni i Hercegovini, zaštićeni spomenik prirode i turističko odredište u jugoistočnom dijelu Hercegovine. Naziv Vjetrenica je dobila po misterioznoj pojavi vjetra na ulazu u špilju, za koje su vezane mnoge priče i legende. Prvi put se Vjetrenica kao zanimljivi pećinski fenomen pominje u prvoj evropskoj enciklopediji pod nazivom Historia Naturalis, čiji je autor antički pisac i ugledni naučnik Plinij Stariji, 77. godine naše ere. Vjetrenica je po raznolikosti podzemne faune prva u svijetu. Broji 92 opisane vrste koje su prilagođene samo na život u podzemlju i u drugačijim uslovima ne mogu opstati. Stručnjaci za nju kažu da je živi muzej, jer su sve te životinje izumrle na površini terena i sada imaju svoje predstavnike samo u podzemlju. U Vjetrenici je ukupno otkriveno više od 6700 metara podzemnih kanala. Speleološke posebnosti ove jedinstvene pećine su specifična ljepota, prostrani hodnici i dvorane, misteriozna velika jezera, stalaktiti, stalagmiti kao i kamenice, po koje je ova špilja jako karakteristična. Nakon posljednjeg rata pećina Vjetrenica je u velikom razmjeru bila devastirana, no naporima domaćih institucija Vjetrenica je u proljeće 2010. godine otvorila svoja vrata svim znatiželjnicima, naučnicima, studentima i turistima.